أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعم ماما ننجرير ما تعود نجرارا أقول لقو كرن كري أما سيدن كرمونا وبكر هيدرا عليك بلم واسكه من تنكوني محمد بن باجي هرني وجهما خبره واقين مصري كنا قال ولا لقيه وندنج تي ناسواترون كما إن شاء الله. ومر مورا كوين ننتي جاني بجانيا كنا عزوة نقلة الله رنجرا ستة بجرني ننديا نقلة تدينغرانا أرجبان قصد نغني الله رم مدينة تاغي أقصد تمرونيروني ورا كوين ننتي الله رم ونيا مرت جاني أتونجا قبارة يا غمونديني وانا قبارة بي يا غنكتا ولكن ساو إترون كما جاني كي يوماوني عبد الله بن جهسما رضي الله عنه أري كبلمو ورا كوين ننتي إدغامي غو كينين نخلة نخوا أيري غو كينين وسروه اللونو كنيو ومنتنو ورا كوين ننتي الله هاري أغرى ستة بي ورا سرو تامرو هلواني بو سرو تامرو هلو كي نيو متومي كينيا ني أمغا دونغو ني كمان سانسي نيو مكرو مينا أخوامي سرو هلسو نيو مباني كمبرنا سربنو غي نيو مباني كي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أر عتبة بن خزوان دونغو كون سرو هلي نيو مباني يانقراي وي كون نيو من سانكي كين ساورا كنا أردن كني عبد الله بن جهس يا نانتوندغا الله هارن خند كي يغبوني يكون وي نيو من مودونو الله غنايا وانا نيو من غري يو نقلات الدنجرا وكين سيرن نونينو بو الله رانيا إدغا يكون تخما وري قبال كره لقري كيف كان عبد الله بن جهس عليه كبل مورا كوين ننتي إلى مكة كاهرنكو وري ستة be surdantanu go aymeni sete ke zabubu nyanyari aro naburi mamponga be kome haten golinte haten doginte kinga be nyari aro marchandise ngabe nyari kembere nga sete ke agayin serebenu ma Amr bin Hadrami kenya in sete ke yumauni aro Usman bin Abdullah bin al-Mughira aro Nawfal bin Abdullah bin al-Mughira aro al-Hakam bin Kaysan kemira kusoro nati ko anyi sete ke imen Allah ranya kebe gani Abdullah bin Jahsh iri kapalemu idiga meqi dingira igo serenga lillato eni nokube nanfamu kemira Allah ranya iya gilli taw ku kama a makui me goni yanka ku fondengo dingira be kuri yanka kentate ni tumembuni kenno Abdullah bin Jahsh iri kapalemu ira me saura le ma telo na ke hinya kamo ala kulli hali dame ndiga nan sage iro menaga kayga gemu kebe khoniri nanti o hay arajaban qasol lagare nyari lengina kota lagare donc o gana kuto ono nanti ina uroke tere bo ala gana duente wono haramu non taw kitana kadi kemira ala kulli hali geme khoniga ya kebe kama kenin nanti no gaja himbe go bakare kenan buari kemira gemu kenya kama kebe gan waqid ibn abdullah ken quswa gen qusara kala hunche mutu ala kala hunche mutu nari kala no ni na futu nan qusara wara amru bin hadrami kama rawara ken quswa kara kemre girnan saw kutun kama o girnan saw kutun kama kemre nga kebe gani usman bin abdullah bin al-mughira wara kelliga aro al-hakam bin kaysan ida ken khana diga kebe gani Nawfal ya kema kite kebe gani Nawfal bun Abdullah bun al-Mughira ken ko makite ken proto kemre ken diga nan da khibarin saw maka kahirun taron kama nanti Muhammadu kapalemu ira gajangenya arajaban qasondi
ira karndenya arjaban qasoni ira marsandi sunulliga arjaban qasoni arjaban qason qani qaso la hormante comme qur'ana yime garte mobe qur'ananti a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna iddatash shuhuri 'inda allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum qur'ana nakewo ati qason jate ike allama ken qasu tamiro hilwai qasu tamiro hilloke atin nagato wari kunni lahorman qasuma ati qama du tonya kun qasonu nagati noni tiggajange inyanginga kembere islamin no kahirno sugge mutanyari nanti lahorma qason goni qaso lahormante gajange tayana kendi bokebe na abdullah ibn jasari kapalle muku i hayra gajange kenya qasoge kotallagare kembere na akhbaran ki maka kahirnuwa kun kana di sagon kita na sababunya an hobure lamurnu kata serebe an garun sakai an ana ken kita an jompidi kembira kentan ne ken ya watibe abdullah ibn jahas ikun konin nyaali ime ma nanti allah harenyi me bu kurenyi wonundi ala serun kai kurenyi wonundi qasu ko manta ho ma irisi kembira keni kure hanai himbe ga irisi na sabunya ira marsandi sunun kita boyra sorohili ni mana buragu kenna ngi hale seta nyungume nyime kinani amr ibn hadramira kenkari ikuma nan tigana ke ko ni allah harenda ne mano kisinga kama donc yonyana hi na allah harenya alindi ikunyime jatenya yikinga kemre digante abdullah ibn jahas agenda digame ko atike ko ni hinga ne keme kitendi i haygara himbe kita kingani mana kingani ghanima ke kembre na tikenya tani karwai na sara bane kin Allah harenga aro misigino dongu sara nun na tikute in ken tani ni kurelle mun mena aken ko ni rakke hakarla miri na koni min serunda qahinna Allah harenya kiten ne manu pisenga kama kemra in ya alinte yo kamna da kata Allah harenga mi yo kene madina ya ke madina watu ya akbaran sau Allah haren taron kama kenna kai nun kana akbaran in sawa laren taron gama gila laren gara tunan dura gajanya arajaban qasol la gareni Allah harenti abdullah ibn jasira atingema aganya marti gajanya ngema aganya mari tigajanya na sawa yangira wara surusur ne ande akbaran ya mundu na akbaran kiniya na sawa nakhlatan nuku keni dingirai akenna rutaifa bangi dongu ora makan koku oru ya dumbu do madina tatuma kembere na kada akbaran mundu aronya na yo kille mun wora ro bange tanai ken kabare munde kenya hagar te gajange nyanginga nay Allah ren kama unya marti gajange Allah ren tunde akbare nyamundu Allah ko ni ra gajange kenya bane Allah ren du jiragi mosri kebe gan islaminunga islaminun kana ro jiragi ndey ken ko to mosri boy garti mana burbenu aro garti ghanima be Allah ren madungi ghanima ke dangina Allah ren dina ghanima ke warano hina ina warano la khamaru idgameni kebe gani mana burunga ina kun kana warano hina la khamari idgameni katakane gilikenga ya Abdullah ibn Jahas radiyallahu anhu are kapalemu dongu unya galenyile nanya sununga inya galintenya ikunyime ma nandugana ke qabara ko Allah harenda ke woni lunga Allah harenda kenyile uma nanya sununga aro jiraginde ma imenu akiye degere sahaba nundu jiragi Abdullah ibn Jahasi ati o maremu sahaba nu iro jiragi mosiri honu to dangane Allah hare ma awra gajangi manna akhi gajangi kembrenga sorogota mirahilo ma imenu natasa sorohili be nyomenga tunu har kunga nangale kumbatene kana nyomenga nantunu kian Sa'd ibn Abi Waqqas aro sorohili be nyome aro Utbat ibn Khazwan donc ti hare kana gannan alle kumbate ne kana nyome ngana tunu tol magi gan nimsi hikeri nimsi hikeri hike qoto mosri kenna ngale iro ganima be gari Allah hare madunga kitelo no ganima kana ure ken kana ra hokahu nimsinga kinga ya watibe maga kairno ngoni kun sagallo yo kamana ko mera tanda do hime yawa ti muhammadu re kapallemu tura gajani ya lahorman kasoni ira sere kari kaso lahorman tendi wa ura marsandi sunu liga qaso la hormandeni ikuime makin hoburburai bo ko ana gadi Allah haren kahana ama nyaali ure Allah haren do jiragi sahaba non kahana do jiragi bo kebe gana ganima ha ira ken kahana sigindi la khamaro ken diga men hina ira soro libere ken Usman
bun Abdullah bun al-Mughira aro soro hilana al-Hakam bun Kaysan ku soro hila khana ina ku khana warano hina laqim maru ku digamen ito ke muarsa a maga kahirnu ila qibare ngarani kata Allah harenga te Allah hare iti Muhammadu kebe gani lahur man qaswa anda darun taum bugay anda lahur man qason darun taum bugay kemre kunyime ma ken hoburburay kenya watibe ni to nurun sameni kemra qur'ana yanqa Allah haren kama ke qibare suratul baqara qur'ana taqamu a'udhu billahi minash shaitanir rajim يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل صدق الله العظيم قرآن انتقامو قرآن انت يا محمد إيوانا انترني مكا كاهر نقول إيوانا انترني بكا جاني نياني ما لهر من قصني إيوانا انترني لهر من قصني جاني نياني كندي كنا قمو كمبرنا الله رندا قل قتال فيه كبير يا محمد أكوني رانتينا جاني قصو لهر منتين أكين جنوب خوريري قتال فيه كبير نجاني قصو لهر منتين تجين جنوب خوريري أجنوب خورين مصري قا أكوني رهلا قري ننتي وصد عن سبيل الله وكفر به nasirun sagandi baka alla kilello ema nasirun sagandi himbe ganati wono silama ondina ni naken sagandi baka lo ema wa kufrun bi arunan kahir na ote allai na hobatunan kahu allai wal atikyam bononta dina na karneya la hurman qasuli wal masjidil haram aruna sirun kaba baka la hurman misile lo yanka hanama nasirun kaba yanati wono umra yanati wono hijinga no kawa baga nyange ma kembira ken khanan khora dina nasiren kari lahur man qasuni wa ikhraju ahlihi minhu misire ke dungonu ne buni debe kedi wal manubuni misire kedi ken khana jurmunan khora dinanta nasiren kari lahur man qasuni alla ke suka man jawunya sa akbaru inda Allah ke suka humante jurmunan khora dina agara himbe ko tumunyani muhammadu kapalemu ya haigara karne benya lahur man qasoni ken jurmu khore kha angun khalle ka jurmunan khora alla ma dina ke alla haigara ujabi ke diame la garanya kangai ati wal fitnatu akbar min al qatl kebe hay tawsir gumuna wuru hilla ko ni kede wuri hanana kangai wal fitnatu akbar min al qatl fitna na kana hobbatunan ka allai na hobbatunan ka allai ti kenya jurmunan khora dinan ta karnega tiken junubunan qura karne hono kanati wal fitna duge tawrena nasirun jarabi idinani serebe gana rasulama woni hono kata hono ma tawari hono hawa tawari kenga ale hono na bransu ko mantem bonari ira hono me siti ni saukenga ira hono siti ni yanga yimbel nyimendi me khoron tengo nya sawna yimbengari ken fitna be hayre agra kembe ya nasirun fitna idinandi tikenya mbononta dinanta karne ngare gilike ga yansa Abdullah ibn Jahs radiyallahu anhu are kapalemu kita hangeru katu gilike Qur'an aya ga yanka ikhbarendi hangeru katu kahirun ku ikun nyaali nanti Allah arenda hobrenya sabanu da hobrenya Allah qara ko inandi kun kalleke ambononta dinanta karndeke Abdullah ibn Jahs re kapalemu be ga karnde benya Allah hurman qasoni ikun kalleka jurmunan Qur'an Allah ma dinake kembere Allah hare anyira ganima nu benu sigindi agame gari kitellure keta akitena ganima ntagani Allah haren kitena ganima ntagani kebe gani mana burunga ira soroyle berga kini kini Usman bin Abdullah bin al-Mughira aro al-Hakam bin Kaysan ken kana Allah haren kitena ira khairu manga san khabarendi kembere kebe gani maka kahirnuwa ke hil sudan halisa ira haren ranin nanti kebe gani Usman bin Abdullah ya aro al-Hakam bin Kaysan dongu tina umangasa ira soro hili warra dongu na nabre kiniya purge go mangasa ne mobe nambu ko maundi kinga ya watibe Allah hare ne mano kisenga kama soro ku ilari bismillah
kanan same ken kane haygara wuce benya sahaba no kuro mena Usman ibn Abdullah aro al-Hakam ibn Kaysan igara wuce benya don sahaba no lahala igo me kanunu mobe aro igo Allah haray me kanunu mobe aro ime durno mena kanebe go iro mena keben al-Hakam ibn Kaysan aken sonno men koni mile kira baterai sahaba no kella hala kira batero al-Hakam ibn Kaysan ya Allah haray mera tunanti al-Hakam ibn Kaysan ajongo indo kata lahala sirenye kinga ya bana Allah haranda akiri kata Allah dina nanti iwa salama unko ine antubi allo salama oni akinna ya ime sonno men mini sahaban kullu hala ime qame arwa Allah haray me qannu mowe aro me qame be wo ime durno mena akinna qusuy ati ashhadu Allah ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كن قصوي أرسل ما هنا كنتبي كن سابون هني ودم هوي غونو أو كن بين هبري أنا هني نند هبراني كن عيني أن خيرين يوكندي هوي غونو أو كن بين هبري كن عيني أن خيرين يوكندي بس أكن بين غريغي يهاجر منا براو أكن مما نندكن هبراي بس أسلم سببو ken payga bu mana burawo kyarge ken sabuni haramareme hoygo wanki tananga henin nanti hobre nyane nga nan tan toranya wari ken ina war mo yimeri an toranga re awar mo na kanga ina an kairin yanari ken bale na seren ko ni daga gajaranga nan sidi nan diga tanga seren ta ken mundare ka hayga nya qiriya al-Hakam ibn Kaysan ra pasa hayga rasulama on bo kebe gani Usman ibn Abdullah ibn al-Mughira aken ko ni Allah ra garamajigawu unsa ken gapeli akem madun islama'un bo kebe haga islama'u aslama'un suro ay meti ti sepala pele ikende ya Makka parce Makka sun kahirin ina serun fitna na nambuyi dinani kembere ko to Allah harengure tabane akem madun baka Madina ila qari kembere nga akem koni aro Madina noni amana burema aro Madina noni ne kace insindin wa tanda kitunga ka aslama'u kembere serebenu ga muhaji serebenu ga hijre nandero Allah harim bate kembere nga aken khalilla halanu kun khalinta bana mana burawun sababun yana kenkiya Madina karo islama'un wa islama'un suru anya halenan tubi nan to kiro Allah harim bate ari jonkoy to awunya ay mundenye ari jonkoy qaranye ala qur'ana ke qara na famu ar hogabe famu qur'ana keri kembere kebe gani dinanga ala dinan famu mosiri ma kata kane silama'un qaramonu himenu ga silama'un famu mosiri ani jatene kuni ken al-Hakam ibn Kaysan ya tol magagarin na ganen city to awmunde ndi aro qur'anan qaranye aro dina ke ya munde ay me kahu serbenu go dina ke to mosiri Allah rai me dungentenga wira aka hukuma ken sabun sa gajangai woni wotini biru ma'unata hono aworni kata Allah rai wodomi aqisan saqo a taron kama wodomi aqisan goni na saga taron kama ka harsa kata kana wana kin adingiranga ora kin woni kata harsa na wala ken koni hono al kata Allah rai nanti ikun de bidungo ikun koni wagi kinanti waslamawo kemira ta Allah rai na sire kiniya himbe ga wi qarawni himenu ga qarawni kema Allah rai da sahaba num pai sir suganinto himenu gar hoggabe qaray gar dina ge famu hakika nyime Allah rai da tanyere sir sura kundi na kini keyoira na kini keyo wadi kan al-Barau ara kina al-Barau yara nanti arundiga kembirenga ken tanyere serero mena keyo nyari kebe gani al-Hakam ibn Kaysan anyi tanyere ge sorono mena na sawunya sahaba nun sir suganinto to awun killendi Allah ren bagara kunya sura ke bo aken ka arena nen siti to awmunde keri ma agojja tene dina ge to anwa kembirenga agojja tene nan ka dina ge to anwa kema Allah ren da ken jate ke tanyere sereri Allah ranya udero al-Barau bate iga dero al-Barau bate ari yang kani dingrai go gire go tate woti kena mauna ta gire bo Allah ranya uri Allah ren sahabanun uru jamfa tanyere serege da suka manten kare maganta sahababane ura khenka tikina al-Amr ibn Umiyah ad-Damri kembana am proto aro hotana proto nan kai ka ira simanan diken kara dongu kella gari gilin nan diga surahilla am proto tanyere gesere kembrenga kebegani al-Hakam ibn Kaysan Allah ra warja shahidin puraunga biru maunatan nakhunga
Allah rengra tanyere serebe sura gile sahaba nun sere suga nin tondi to awon kilen kama kembera ken ka hukunye wa suka manten sedum purawo biru mauna ta nuwa kembera kebe gani al-hakam bun kaisan Allah ra warja shahidin purawo kembera Allah ra wulalin tawo Allah ra kenya sa aga pendi na sababunya ari madina amana buremanya kendange halle a haigar rasulama woni wa Allah ra warja shahidin purawo kebe gana kafal makiya ken Usman bin Abdullah bin al-Mughira a ken woni sagira Makka kebe gana manga sayan khibaringa ken dangi Allah harendo Quraysh nuna kembera Usman ura ken manga sa kahirmanya mu Madina wa diga Makka uce dangi halari Fatim Makka kahira on killen kama kembera garmajigawo ken sahe agapen Allah ra ando islaminu nyaaren ko ime ando islaminu tawo me kama biton jatu ken biton jatu kembre aslam nulla halangare qa asonome kemma kata islam on koyne kanan same ken kane uga diga to soro ku hili manga sana alla hareme ga dunye imanga san kabaringa alla harani ga ti soro ku hili kembre nga tiwi wala toromoda konu tongoro soro hili be nyomenga tun ken Saad bin Abi Waqas ya aro ikka palema Utbat bin Khazwan kembre soro ku hili iganari waqti be ora ken worno Quraysh nu ko sorom pilima san ko wala ken Usman ya aro al-Hakam kembrenga igamare ka aga na tora kinya qibaru ngana sabadin nanti aya Quraysh nu yani kari kembra ko sura le khana oy kalami kembra ito ken tongoro na sababunya Abdullah ibn Jahsa kendi kapalemu ikunya kan Madina na wucenya na biton jatunya na kumari bo Allah ranya kunyo ngari wa usireri basi mukita uri Madina ugari Madina wati bani sa basi mukita Allah haren kita na ira khello kuma anga sayan kibarendi kembre nga kenno wayarsa al-Hakam bun Kaisan akeli islamawo bo kebe no Usman bun Abdullah bun al-Mughira kemma islamawo ira kemma anga sa wa kendiga Makka aken sagira Makka wa afati kahira on kama Makka arna or islam suka mantin kisni kahira on kennan hale kebe gani Abdullah ibn al-Hadrami kebe gani Amr ibn al-Hadrami himbe ga kara kembren akara hale Allah harenda anyongi jongontuwa Allah harenda anyongi jongontuwa is nanda kini sirunga na sabunya akara la horman qaso no nyere amay khawnan kara ken no ndi wa kara sahabanu ya ma sahabanu ya nakare kembren Qur'ana li nali sahabanu ko hakaren ta undi ikanu hale kembra ke garsa unyali ka urame ka me nalikata Allah harena sire surata mro hilloke urame ka me nalikata Allah harena ime ma nanti ihagra ke benyo kuma nanti ken yumara wute hiya bo kelle ni ma jiraginde utala harena nuti ya rasulullah wa natimau an takuna lana azwatan nu'ta fiha ajra al-mujahidin tiya Allah hare okuwa natana wata maine nanti anna gajange wonya odangani ken gajange o jihadin nganu baraji me kitana ken gajange faso gume ma nan to hagra himiya jihadin baraji jihadin nganu baraji o ken ora kenya kitakeri bo jiragi ndeli toki kenga aro kibarin tanam ka kesu dangi halisa Allah hare wa munama ogu koni wa natana nanti anna gajange tanan yora ogo jihadin nganu baraji kitana gajange beri kembrenga kena watu Allah rendi hakaran taune nanti ken woniya kembrenga Abdullah ibn Jahsi ari kapalemu hagra ke gajange benya sahabanu ngaru jiragaro Allah rendi me garu jiragi Qur'ana nyanka nali hakaran taune hagra ken Qur'ana ayaya sau ataron ka masisa boke sudangi halisa Qur'ana nyanka nali hakarta tana kiniya kina kangai ihagar kata Allah harga nanti kunga natanan nanti an wara gajange tanai iwa jihadin nyanga nu barajin kitana ken gajangere kan Qur'ana aya nyanka na ken jabi ken ki harsa suratul Baqara bani keri Qur'ana ta a'udzu billahi minash shaitanir rajim innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim kayanga Abdullah ibn Jahsi ari kapalemu kiyana surata miro hilloke ati innal ladzina amanu ati serebenu gal limanan kawo iga tungondi
wallazina hajaru aro himenu ga baga nawo nambu maka nali madina hijran killen kama wajahadu fi sabilillah aro kubenu ga jihadinya alla killendi kita haigara etabunu sikako akomi kun sigi su sabati abdullah ibn jahsiri kapalle muni itongondi kennanga hale hijre nambu maka nali madina kennanga hale ra jihadinya bo kubban manen suni braju khorunye bo alla haigara keko pruka ibutengo murene mobe kembale ani kambele na lezina amanu na diamento kai anyime para mangutu no sikako mangutu ke bani manen su asuni duranjalai angana limanan ka onalo salama on gallene keni jalahanan na sababunya horanta islami na hana salama on palle anda hosrenya anda hobrenya kesu ko mandena salama on no yari anga idi islami ke ho onda jatinan kama kembere ngati innal lezina amanu sarbenu gallimanan ka keni jalahanan ati wallazina hajaru aro kubenu ga baga nawo ken kana ken jalahilana hijra sigira khore hijra nga nampa wankangara alla killen kama kemra sigira khore kenga kemra ati wajahadu igatlana jihadinya alla killeni kemra watlana jihadinya alla killeni ken kana ken jalai ken kana ken duran jalai itongondi ilman ka watlana jihadinya alla killeni kembere ati qamo diamen lagarenga ati ulaika yarjuna rahmatallah ati kubenu hay ko Allah hinne wo kengi kire walla hinne ngiki wallahu ghafurur rahim talani yahana yin hinna nayin kembere kerina li hokahu iha qartaqina haqartaqi bigan ya kerna li hokai keta abdullah ibn jahasi aro ikapalemu igay difficulty bere gayin qote bere kembere na hoyga bukenga wa kote kenyeme alla barkendi pew kote kenyeme kembere na kebe ni maka kahirnu asa igunga inure tebe are jamebe nanti alla harel lebu na ari sahabanu qur'ana nyankana kun kana diga men sagiya nanti kesireni laqetanari ikulla kembe na sabunya na muhammad na sire jiragine aka menengara golle be yangen na kenta munya kembere ange asire hange la khendi fa qur'an la koy nanti kumbai kamana hohonya na sirun ka babaka alla dinal loyenga aro nan kahirna wote allah aro na misiren dunguru na kun kata baga misirendi aro makango ne kata bagai hawankandi tika mononteni tika burene alla ma dinan dana siren kari qasul hawr mantendi kembere kun wani kun kalen sagi kun yagu wa ikuru ima kata diamenta na kone khari wa bokedange halisa kebe gana abdullah ibn jasiya kedame qur'an ayanu bin haga yanka anyagali tike musri anyagalinte kenna kusagra suge go saundi ken suge au geme baitunu tumi me haqani ati qamo suge kiri ati ta'udduna qatlan fil harami azimatan wa a'zam minhu law yara rushudu rashidu sududukum amma yaqulu muhammadu wa kufrun bihi wallahu ra'in wa shahidu wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu li'alla yura lillahi fil bayti sajidu fa inna wa in an yartumuna bil qatl wa arjafa fil islami baghin wa hasidu saqayna min ibn hadrami irmahana bin nakhlata لما أوقد الحرب واقدوا دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه علو من القد عنه كمرا كبيت نتمي عبد الله بن جهش رضي الله عنه أن يغلنتي على كبيتنو على كسوغو سوغا كورنا قنغي أتيه تعدون قتلا في الحرام عظيمة كمبرا كرنبه غنيا قصولا هرمانتندي تانغون قريسنو angon kenja tene junumu qore aw kenja tene junumu qore karne be ganya la hurma qason woni kembira kinani amr ibn hadrami kalleke aw kenja tene junumu qore wa a'zamu minhu law yara rushida rashidu atika himbe gam bononta dina karne ke himbe junumu gan qora karne ke nay serkandante ndago kannan killengalle serkandante nay kengo kanna en killenga law yara rushud rashidu
da sere kannan tenga kannan kilingari kenna kangai kenni sududukum amma yaqulu muhammadu kenni muhammadu go kamana kebeko kengani na akhirikata Allah ya alquran ayanuku nasrun kawabaka kelliga yamare kenya mbononta dina karndeke nasrun kawabaka muhammadu hay kamana kebeko nasrun kawabaka kelliga yamma ken junubun yan khora dinan tana karne ya lahul maqasuni ati wa kufrun bihi wallahu ra'in wa shahidu ati arunan kahir na uti Allah ken kana junubun yan khora dina karne ati ka Allah wallahu ra'in wa shahidu Allah nin Allah na yayi wa shira na ne honsu komanten kama ati harsa himbe ga mbonon tadina karndege ati wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu kenna misiren dungonum bugundi misirendi ken junubun yan qora dina karndenga lahur manqasoni li alla yura lillahi fil baiti sajidu ida kenya mani sabura ima sujida na wari kombe keri kingo sujida Allah ima jatin saura ima sujida na wari kombe keri kingo sujida Allah jatin saura iranya kenya sabura ati fa inna wa in an yartumuna biqatlihi ati okokoni harnay ago kamano ku lebu ti ibn hadrami kallenye harnay ago kamano ku islaminu lebu ti ibn ataqamo ati fa inna wa in an yartumuna biqatlihi ati haraga nay ogo islaminu lebunu ti ibn hadrami kallenga ti kembrenga wa arjafa fil islami baghin wa hasid ati hari seri yadanto har kunga na khibar burenya sankene kata islaminwa aro hasidunu kunga na khibar burenya sankene kata islaminwa ati kende tasu ati saqaina min ibn hadrami rimahana atogo khoni kala hunche ora kemmininde ibn hadrami horeni ora kala hunche ngoni mininda horeni bin nakhlata lamma awqada al-harb waqidu ati kenya nakhlata dingirani bira kebe waqid ibn abdullah kingra gajange nyimben kum daman ati kingra gajange nyimben kum daman wa ibn abdullah usman bainana ati kendi hesu usman ibn abdullah ibn al-mughira ken kwani ora kelliga ken oro mena ora ken sidi ken oro mena ora ken kwani mana brawu yunazi'uhu ullun min al-qid da'ina a'inihu ati kende tasu onyanto na Usman ibn Abdullah onyanto na sidi timme anjalawa mi anjalawo be aganta wasene onyanto na sidi timme anjalawa mi anjalawo be aganta wasene kembira kubaitu danta nuira kyako wana kan hikima wal baiti ke hikima mpan hanana kangai sirabe no gari Usman ibn Abdullah aro al-Hakam ibn Kaysan ora ko nanda al-Hakam ibn Kaysan ken salamawo ken sabro ma ken tonko suge kedi Usman ibn Abdullah khembe kenye donc kiya sabuni keben Abdullah ibn Jahsa gara suge be buna anya alinte qur'an nun nya halle na kahirun jiragi kembirenga araga suge abudi kennange halle maga kahirunu ke kibar qoto ikama kunye ma kiranta yanu ya kunye qur'an kunye Allah harendi sahabanun torno honu kalli honu nabrele ganiya kunnan kata keme yani kunga akhodi kama keta maka nogondi ke wati masala ho maino ti muhammadu aro serenkari aro marsandi silliga ara o serun wonu mana brawo kenna ngala aro na burun kanariga ke qoti kama ikuma muhammadu ranta kenya ni kunga ke qoti kama kemira ke masalan yi makasa kemira ke be gani islaminwa keta Qur'ana aya yi wuri yankanan tokike Qur'ana aya ke an gajan yin kasanya sumu no Qur'ana aya ke Qur'ana aya ke akwai ni islam no nan duk kota qorul lintenya ni ini monstro ni kota qorul lintenya ni monstro ni ken Qur'ana aya ke li yankanan tokike ken Qur'ana aya na kan suratul baqara allati Qur'ana da a'udhu billahi minash shaitanir rajim وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم
كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم كي قرآن آية يالي ينخا ننتوكي كي خباري قرآن آية كي أقوم من السلام ننتويني نمونسروني نندك كتا خورولي انتيني كتا كيبه هاي يا قرآن نوي ibute kasantengani quraish nun kana woni mo nya suroni ni du kembrenga sahaba nun kana ya kana ni imo suroni ke qur'ana aya wo kenya koyni qur'ana aya ke urena kangai ati sahaba nun ngane ati wa qatilu fi sabilillah kara gajanya Allah killendi kara gajanya Allah killendi ana konu ganyana allazina yuqatilunakum sirebenu go kamana gaja karu gaja kama to onore ati wala ta'tadu kama yadare kama khimbarandangi kemure na kangai kama da bagu sire inna allaha la yuhibbul mu'tadin siri yaranto Allah ta kun mundare Allah ta siri yaranto kanno kiyan saura kangarin sau sahabanun da to ma yadare kemure ni nan da bagu sire na gaja kunnuwa to ma kinya kemra ati wa qutuluhum haythu saqftumuhum kita kahir nugo qaru kari agaru kita nuqsu aga nu kita nuqsu kama wutin qaru kari wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kimra qarubuni aga na igajanan kati ya qaribuni idebuni qomi qahna garabuni adebuni mobe ana da kahir inde ben gajanan kati qara iyu ndi yaru qari yugun karani yaru lanu manabra'u qomi qahna garabuni adebuni mobe ati wal fitnatu ashadu min al qatl ikum bay kamana hillan ka he benya he kamana bori bate benya kenyan qoto alla kama dinan da karne ga on bagare karne benya e bori bate ke kenya jurmunan khoradina e karne ke a gari karne benya ati wala tuqatiluhum inda al masjid al haram qa arakangarin katu sahabanunda ti qama quraish nugo qama gaja la horma misilen no khungare kenure na qama gaja haramun no gondi hatta yuqatilukum fihi maganta ukunyi mega nan kun gaja haramun wonde iyaga na jopati gajanya idi adi tawra tawafun wal ma adi tawra umra wal ma adi tawra hiji ida qinai na gaja haramun woni kembrenga a kana ni gaja iga na jopati gajanya a kana nu gaja ken basin dai fa in qatalukum faqtuluhum iga na jopati gajanya kembra kana ni gaja kama sigi ni haire iga na jopati gajanya kembra kana ni gaja kazalika jazaa'ul kafirin ati kembe hayre kahirin tugaru ni kenyere aga na himme ya aymena honye himme gan kota kallega kahirin tugaru ni ken fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim qa igana hate baka bori bate ma igana hate baka yade ma igana hate baka tonyane ma kembrenga alla yahana yen hinnan nanayen har sa kuma na sahabanun su kata gajen ati qamo ati waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah karakayirun ku gaja ma bori bate ngantanya na ngoyen kotengama dinan suka humantengo yana alla dinai ma dinan suka humantenna ya salama on dinai kemira ati fa in intahu fala udwana illa ala zalimin kemira ugana hate baka bori bate ma igana hate baka tonyane ma igana hate baka yade ma kemira ati fala udwana illa ala zalimin kemra yade enta yana sirsu kama maganta tonyandana sirbe gana tonyandenya yade yana kenya kamare kemra ati ash-shahrul haramu bi-shahril haram kema qasu la hurmante la hurman qasu kinwati la hurman qasu yere wal hurmatu qisas gajan param nawun khana wal hurmatu qisas kemra tambotuwe ken khana la hurman qasu gari kenta gemere kemra faman i'tadi alaykum sirbe gana yada akama tigajanga la hurman qasondi kembrega fa'tadu alayhi akhanan yada akamnin kama tigajanga bimisl ma'tadi alaykum qomi homme ya aga yada kama tigajanga mobe akhanan yada kama ge more qati wattaqullah taqakanu allayre wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin kembra ana to allah aw kaballangana nere kemda ke ayanu yanka na sahaba nun somini nan duk kota qorun wonni kota no benu igan kawa ne kanetawo ibn hadrami kalleke
aro Abdullah ibn Jahasi gudo ke kure kenya sababu na aya nun yanka yangani na sabanun sobini nan de gajan qoru ko ta qorun hale ni mo onsuroni kahir nun perende ni wassalam nun kahana ya kahanan pere Qur'an aya nun ben wassalam nun minini gajan ni ara o gajan nya an ko niya kenna nya le Qur'an aya tanari ne gajan ma hina kenya kana gajan kiten ko nira gajan kite igana sirali gajaranga igan kawana himenu kari yala ulan kawana jope nu kari hinawa wal mon kawana mana burawa wal mon qawa iganu mana brawo inan qawana manga sadanya rigewa wal mon qawana honan sirawu kama Qur'an ayan yanka na kenki ten konira nan same agollen yanka ne kembra ken Qur'an aya sura ri wadi himra suratu Muhammad kembra Qur'an aya ke yanka ken ataqamo a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idza laqitumul ladzina kafaru fadribar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'd wa imma fida'an حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كمبرنا كقرآن آية نقهنا ينقه kuna mani koyni kuri yanga nan toki banege ko mani koyni gajen kite aro gajen ngana yakwar bin gana dangi agan khawanan dawar mobe ataqamo ati saban kura fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarba rakhabi kemrenga aro kahirnu ngana mega mallemao gajen birandi gajen qurayna aro kahirnu da mega mallemao fasan fas kemrati ho ntaro mena amanda kanin charwe fadarba rakhabi kare kanin charo duro kamati aho nyana kamata muslimun nima kamata suluhumun nima kembra kanin charonde kembana na arumena ani kanin charo hatta iza askhantumuhum mabira kebe karnenga diga gabo iro mena kari mai mega diga tambi ikarnenga kembra agana tambi karnenga watbe fashuddul wasaq kembra qaru mana braw awi diga na gajaranga ni nyunginteliga ni siti na siti nden qotoni kemure ni ana da gajara kama kusa jope ni uriga nanti awi sitini parce que kemone te hakar lay way ana kahir la gajara amma ana manga sare ligay wal manna yakome kenne maanya na buri munem pakharla na mari agai kenya sabura aru kabakenga gajara ngana ana karne nya na hina karne ngana gabwati be kemre nga arawo mana burawo nya na kemure na ingar ndeliga kemre ani ingar ndeliga ati fashuddul wasaqa qari siti ani siti nden qotoni ana kairen siti ma mana sitire asiti mai megati si a saunde maga totini si kembrenga ma hine kahirin angara kahirli asiti na qotoni kembre ati gajangen pallega agana mana burkuriga an khawana maniya fa imma mannan ba'du amma am ponan sirawu yugonun kama na kungara na ho he na ama gore daga kunga wa imma fida wal maana sare liga honi liti ke gore haka wona ngara wati kenda maana sare kembrenga nam punan sara honu kama kemure na kangai gajan yake sare ngono bakana li angayini uma Allah haren koni har kota uma salama on koni har kota uma wara Allah haren kondur har kota uma wara salama on kondur har kota qadben subu tora gajan ya don kun banar ta taun ken sawro bakanan kahiya nay imuradu ti islam no ku gajan ibuguro sarunya bate don kun serban banu benu gawari kembrenga gajan ngana yana kulli Allah harima de karsani gewa ya kharake warandiga kembrenga ko badri kota kemmenu ngaya mowe kembrenga honu rige Allah haranya min yara ko yero gajan ngaya agana karsa war kama kari Allah haranda sardan da nuko badri kota tuma kun kari me Allah ko ni kitai honu kara umma kembrenga kumbe no hay Qur'an aya ke hagra korne kata kenyi kembra ampun nan sa honu kama nuwara nay hohe agana manga sarale honi kembrenga ati hatta tada al harbu aw zaraha magajan ngari liki qotenyan kadi magajan ngari liki qotenyan ngani kemure ni magajan ngari yanye mesa aw ke lahalali ana karnenga woni kenanga ale ana manaburu agani sitinde qotoni ati zalika walau yasha Allah lan tasara minhum ati kebe hay agana Allah kanunu Allah agana lakana anyi de manne kenya na kairnu kamare kemure na kangai Allah gati
ana kahirun gaja aure hen nan digga nyo kenta Allah ma aure hen nan ta Allah kontiya ayi Allah na yana purke na walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din kemure na ayu gonun jarabe ti gonwa kembale Allah gana to kahirun palakin samudu qabila kina aro adingo aro samudunko aro lutu seru i jaman gabe Allah ra kum palaki halakin da kenya sena jiru woni nan son ya tabane dore so kala kemra Allah gana sai nanti ini halaki ini kari kenta kenan gon kala ka Allah ranya pu ke sabura ina honu jarabiti honi ida yugonun jarabiti gonwa kemra gana Allah jana Allah mai dude manare ka aranya purge na yugonun jarabiti gonwa kati kamo ati wallazina qatalu fi sabilillah falan yudilla a'malahum ati serbenu gajan yana Allah killendi himenu ga kara Allah killendi kemre golem baraji kema bonore komi serbenu ga kara golem baraji ma bonore sayahdihim wa yuslih balahum Allah warnu kanda awarni illa halan suruni awarni illa halan suruni kennan hale wa yudkhiluhumul jannata Allah warni ronde arjanna arrafaha lahum Allah witwindini aljanna ke kemureni iganaro arjana serenta walle kane ti diga ke kanko yayi ayi angaro arjana banani ma arjana ka anyi me watu nu tandui komi leme ngana sare serenta kombongo ine mobe angaro arjana bane anyi motlemuna arjana ngani direct serenta wallanga ne nanti wara ko yanga kena ta arrafaha lahum alla witu ni arjana kene alla witu ni arjana ke serenta wallu kane nandi arjana kanko ya ayga di nokobe ti sereben wana kara alla killeni alla ndi golembo ne kemure na kangai kenni sasa jihadin ganaya sirebin go fatini himen go sayrin purawun nay wohnan kaya untan filanga wal man na burgu ben go sayrin purawun munafan wati amina bren jambuni wal man wati arile na ullo dorendi Allah hay kaman jabi ken i hayra golle ben Allah ma brajim woni re wa Allah woni la halan surondi i hayga diga himberi i khairin wo kenyari ndai go himberi sayrin purawu anyun kinga bu bane amono arjana direct kema ya sura maganta shairin pure Allah imeti tumati sereben go kala Allah kilenu mati hureyande ti ayti hurehe tingarto en Allah imira ken sabadina qur'ana di dongu shairin purawo khairu suntanu himbe go shairin purawo baka kembirenga i haga diga himberi kenya khairnan qur'an de ga bu himberi dongu atikenri talawi kanana wil halan suroni atlana ni rone arjana hilakari awitu inda arjana ke inyo kinga bu bani worno arjana diga mu hilintari bo serebe nuga na fati nay ama fati serim braun kilengama kembira kunga manungo qaburundi qabru wodi gena barzakh kunyon kingora sayno kuwo nema ngu kitana igana arjana dunge kaunta na arjana men wodi mal khayama kota kitenga na kuti watibe kembira ona kitena lo arjana nodi kai hay barzakh ke wonne men bo serebe kane garmajigar no kisni anyon kingora no koy wodi sijin anyon kingora sayno anyon kingana sayno andarno jahannama re ka tora ngankitana nan tono ka andarno jahannama ri alqiyam ko ta kitengana kutana ngorno jahannama ri kembirena sayyidun purun khallu kunyo kinga buba ne kuno aljanna dirati kuma Allah ma hagra kingo mowe wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah wiruna aljanna wituna aljanna qali kama atlandi ya ayyuhallazina amanu atangun sirubinu ga tungoni in tansurullah yansurkum agana Allah dema Allah me wa dema nare agana Allah dema Allah wa dema kemure nangana Allah dema Allah wande mana ka hono kemirni nanti Allah dema ne nangana da gajara bananan kata Allah dema ne kan bambi tikinare ana da gajara nan kata kene Allah dema ne yiwe kala dema ne pokore ne kangai ati wa yusabita aqdamakum awa tambe kun sabatidi Allah dema ne pokore ne keni awan sabati nan dinan kama ho ndano himbe garawan fitna na bagandi nan kama wa ho ndano himbe garawani salama oke go sigi salama o mira kego wale ai Allah ra ken garanti mutu kanga atina kempere bu mina komi o hay wati ber sasa jamana qoruben gono besu go qarniya iya ran qosen salama gonga inta salaminu munda wa inta salama munda ka keri tasu o makata salama ulla khawala kembere Allah hayati wa yusabita aqdamakum iwa tambe kun sabatin aure ni kenyi har dina sunda kawame to salama ulla khawala iwasigi salama wonna ma gole dinari aranda yana kembere nga aure haikai kembere qur'an ayanu benuga yanka naka na sahaba nuku na gayan kitun konira aro gayan nyamonu aro yana manaburu le yanka wa yana mobe na kenko ya kembere qur'an aya bega yanka nan to kike kenni qaanto sereben go kana gayan ngure atakamo arakenya na digame wajabi
na same gajen wajibi na unka ne honu itini serbe no gan sago inyon kingan ti kutana kunyitini ti mani sabu ne ayan nganta yankana gajen ayan nganta yankana ayan ta yankana gajen kabaren go himbe na sabu kayan ngo kamno tonya kamo tuwe enta gemora mani sabu ne ayan nganta yankana turke na ordun kino yo kanan gaja kembera ken aya jabu kenya yankana sir qaanto mbego kenta kamwati harsa suratu muhammadu girati wa yaqulu allazina amanu laula nuzilat as-surah ti sirunwati serebenu ga tungondi iwati ti mani sawura sura ganta yankana sura be wo nyamar ne tigga jangen nyanya kimra aya ke jabuna kangai fa idha unzilat as-surah muhkamatun zukra fiha al-qital ra'aita allazina fi qulubihim maradun ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف أتي برام بسورة غنا ينقى سورة بكتنج منتغني غجان قبارين يغواري كمبرا تانو سره والي سيكا تنغو سره بنو سنمولي أو كونغالي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نانتو كمان سورة كقرا إوام بيني وياغن دوسوناني قومي سره ga yingi kallen kama komi kempa imome sirebe ya gane malikal moti ango anya ke dandana mobe tike mirena ti gayan khabaran gana yang kala harin kama akara sir khanton kana Allah harin pa ni ke mawar wi ya ganta una komi sirebe ga yingi kallen kempa ni mome qati fa aula lahum ta'atun wa qawl ma'rufun qahimbe sirenga ni ura kinni nyamar kanibate aro digan sire kenya ni gam pasura nandi ora anga ti himbe odunge tai utlana digan siren goni tikenya nyiga mpaso udangan kembera ke qur'ana no kana yanka ke suko manten ni qur'ana aya no himbe ga ko ni sahaba no nanti aywa sakal la khawarede keta kota qorul lintenya ni wa kota qodun kana rentenya no gajan kana jopande ke sunya nan same badri kane purge himbe ga sahaba nun sunu gajan kama aru gajan kitu kembera misal singa o lengi khalege signi yeri alla gana dungete kota tana harsa o danginiti badiri nan same badiri kane lala no benu ga dangi aro badiri mes sababunu aro badiri men yamo badiri gajange kingani salama on gajange khore hananga ora ko gajan misanun gabun dangi nan same badiri kane ayugonu alla harendi ga ayugonu qurayli ayugonu ara serunyaqi kembrenga asuka manden woni karndenya banari gajange be yung maunga kin abdullah ibn hadrami abdullah ibn jasiya karndenya kembanari aro mana burawo aro nan na buren kita anya kembana kembala kutugu ho iwo bakana ndiga iwani quraisun ndiga na hirenya kembele na gayema ya kumpore kenna ya halesa ke sawbe wonti badriya aro badri ma yana salama on gajan khore hananga aro salama on rewte aro salama on wonni yumara wute ngita gajan ber kenni ken alla gana dunga tay ko tata na wara khawani ro asbabunu ara imer na ko na wala ke sawra famina kito wala ngalage signi yero duwa on qarna wa allahumma ya farj alham wa ya kashf algham wa ya mujib da'wat almudtarin rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamna farhamna bi rahmatin تغنينا برحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.